laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا عن كل ما يسخطه ويأباه. كما أسأله جل وعلا يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، لأن الإخلاص أساس وركن من أركان قبول العمل عند الله تعالى. ثم الركن الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الجلسة سببها مذاكرة ومدارسة حول مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي موقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف أهل البدع. فحكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع، من حيث كفره ببدعته من عدمه، ومن حيث دعوته إليها من عدمها. كما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة خلف المبتدع كاختلاف الحكم في إقامة الجمع والأعياد، وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام عن الصلوات الخمسة. كما يختلف الحكم أيضا بالنظر للمأموم، وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدئ تفويت جمعة أو جماعة عليه أم لا. ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها. وموقف السلف رحمهم الله منها، إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة. أرى إلى الله تبارك وتعالى جلين الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الله سبحانه وتعالى ko kankoni heerorɗo fewnugol e majjingol kala mo fewni kon ɗon tu woni fewɗo, kala mo o majjini kon ɗon tu woni majjuɗo. Seeɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni suɓaɓe nela hoola e ɗeɗo mofte, yoɓe rondito yottinangol ɗeɗo mofte diina, ko diina maɓɓe kam woni heddoto ka ha ñande dargal dari. Haray toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala juulu ɓeyda ɓantude mantude fi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓaawo maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe. Haray ɓaawo oɗo muqaddima mi salmi noon salminango islam. Haray wiɗen nde ɗo jonde ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde waɗata jonde yurminande ka makko ɓaawo ɓantande nden jonde renande, bi ma'ana ko heɓi konge mum hara koko renete bonali. Toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo arkisu en laɓɓingol e hawrondirgol nde nelaɗon alayhi salatu wassalam, o danda en kala ko yete yinorgol e bonnugol golleji ɗin. Haɗa wiɗen oɗo jilsa ko falaɗen andintinde makko ko jangudgol hakkunde meɗen e rewtorgol hakkunde meɗen masala himmuɗo, hattirde himmugol e waktu fo e zamanu fo,
tentini e oɗo zaman e oɗo waktu mo enen mo wuruɗen e mu'um. hara woni masala on ko toɓɓere darande ɓeɗo wiyeteɓe ahlu sunna wal jamaa, woni ahlul hadith, ahlul athar, al firqatu najiya, al ta'ifatu al mansura. ɗum ɗo fof ko inɗe yimɓe wotuɗɓe ɓen. ko honɗum woni darande ɓeɗo ka faamuji maɓɓe woni ñawore juulugol neɗɗo bida'a. wiwɗen jabagol ngol ɗo konngol karamo koɓɓen hino yewti fi ɗum salafan wa khalafan, kono no gasa moɓindirgol konguɗi arɗe e muɗum ɗin iwre maɓɓe fof, hewtugol faamu muɗum sewna darɗe muɗum ha yaltina ko nafitore, ko seeɗaɓe heeroto ɗum. woni ɓe tawata ko mutadalli'un, ko lugginiɓe ko ko wiyete gandal, khassatan gandal wiyetengal ilmul aqida, woni gandal finde ko hana fiɓede kon. haray hino jeeya e karmo koɓe ɓurɓe wadde khidma mawqif ahli sunna wal jamaa min ahli al ahwa'i wal bid'a, ɓurɓe wadde khidma gollangol toɓɓere ko honno yimɓe sunna woni gollondirde ko honno ɓe gollondirirta e ɓeɗo yimɓe beleɗe yimɓe bid'aji. hara ɓe yaltali e ko nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addi kon, hino jeeya ɓurɓe wadde nde ɗo toɓɓere khidma labaɗo embere ko onti humpiti yi'i kon e defte karamakoɓe wuridaɓe ɓen, woni ɓeɗo karamakoɓe teɓe docteur Ibrahima ibn Amir ar-Ruhayli hafidahullahu ta'ala wa ra'ahu. hiɓe waɗi khidma oɗo mas'ala e mas'alaji goɗi wanaɗi ɗo ɗi tawata ta hummu al umma, woni mawqif ahli sunnati wal jamaa min ahli al ahwa'i wal bid'a. ɓe waɗi ɗum deftere yahande mujalladu 2, kala ko yimɓe sunna gollodiri e yimɓe bid'a e kala no yimɓe sunna gollodirirta yimɓe bid'a, ɓe accali ɗum e toɓɓere nden jamaa fihi kulla sharidin wa warid. ɓe mooɓi e muɗum kala foñunokun kun yitaka, ɓe watti e nder muɗum yitanokun wonkun e juuɗe yimɓe ɓen, tay ko jam'an wa dirasa tan qalla man khadama al mas'alata ka khidmatihi hafidahullahu ta'ala. no fandi gollanɗo kurkani nde ɗo toɓɓere laɓɓini nde ha hewti ɓeɗo docteur Ibrahima ibn Amir ar-Ruhayli. nde ɓe gayni ɗum ɓe watti ɗon deftere wonde ɓurande tiiɗinde nde ɗo woni dawabitu takfir inda ahli sunnati wal jamaa. sabu ko faamugol nden ɗon toɓɓere wonata asl bindere faamugol ko honno yimɓe sunna gollodirirta e yimɓe bid'a. woni dawabituji ɗi ahlu sunna wal jamaa wallini ɗi ɓe ñawirta neɗɗo julɗo yanɗo e keferanka ko yalti diina, e ɗi ɓe ñawirta neɗɗo sunna yanɗo e bid'a o naati e bid'a woni bid'a yankojo, e ɗi ɓe ñawirta neɗɗo fewuɗo nunɗuɗo yani e fasigi yagal o yalti e ɗoftare. ɓe mari ɗum dawabit inda ahli sunnati wal jamaa, woni dawabitu takfir wa tabdi wa tafsiqi. ɓe mari ɗum. ɓe waɗi nden ɗon toɓɓere khidma moƴƴa e deftere heerinde nde ɓe jammi dawabitu tabdi, bimana dawabitu at takfir. e ko wanonan cheikh Said Raslan ɓen kadi ɓe ɗetti toɓɓere wotere ɗen ɗon tati, woni dawabitu at tabdi inda ahli sunna wal jamaa. ɓe waɗi nden ɗon kamɓe kadi khidma heeriɗo moɓinirgol golle ɓeɗo karamakoɓe wuridaɓe. si neɗɗo on ardini hakkilo heɓi faamu ko faamira moɓanɗe maɓɓe ɗen, o tawa konguɗi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen piyodira e ɗum ɗo no gasa hara ko faamuji meɗen ɗin ene woni piyodirde e konguɗi maɓɓe ɗin. kono cheikh docteur Ibrahima ibn Amir ar-Ruhayli no ɓe waɗirno gollangol nde ɗo toɓɓere ko gollande qalla an tajida misla hadihi al khidma illa fi hadha al kitab. no fandi ka tawoyta nde ɗo toɓɓere hinde yewta hinde kurkana hinde yangana fiyo nde laaɓu ɓuri ko tawata kon e nde ɗo deftere, khususan e ngal ɗo damal mawqif ahli sunna min as-salati khalfa ahli al-bid'a. wono woɗen waɗirde noon kayri ɓe innay ulama'u tarbiya, ɓe innay man ata bil gharibi fa alayhi al-burhan wal bayan. kala adduɗo ko tawata hino woni tungaranke jum e yimɓe ɓen,
hino landi o feññi nana ɓe dalil ka o itti ɗum ɗon o sappi nana ɓe ka ɓe yiyata ɗum o laɓɓi nana ɓe on dalil sina ɗum no gasa ɓeyda ɓe tun angal faamugol. kono noon kawnu shay'a gariban fi ddin si tawi woni thabitan ma'rufan shar'an wa aqlan aray ko yimɓe ɓen andine ɗum ɓe andinire ɗum no ɓe faamira. aray ɗum ɗon natata haddithu nnasa bima ya'rifun ko waɗi ahammu amrin ma yajibu ala almuslimi ma'rifatuha amra as-salah. ino jeeya ko ɓuri himmude dow julɗo nde o andata fiyake nde ɗo julde nde foppu mayre hay fu hanamo majjande e julde himo juulude ñande o ñande as-salawat al-khams yontere fof o juulay juma hitande fof o juulay iidi ɗiɗo piiji hanamo majjande. haray waɗoyɗen bimana lawha almasadir walmaraji bada addars waljilsa fi waɗugol ihala woni alluwal yoga defte seeɗa ka ɓurɓe marde alluwal e feere hotugol yiita ɓen ɓe hoota ɓe ɓeyda yiwde ka ɓuri sewde kona yewtede ɗo kon enen en eggay tun woni sappine waɗen tarjama yer ko egga ko. amma moɓugol ngol ko ɓeɗo karamakoɓe woni ko mooɓi toɓɓere nden faala ɗen weeɓitande ɗum enen kadi en ɗam meɗen ɗan ko waɗi diina kanko fimen fo ari wona arabu ɓen tun si haaɗi e maɓɓe ittaka ka arabu addana e meɗen ɓe nanata arabu ɓen haray ɓe jogete e yimɓe ɓe tawata fayda diina yottaki ɗum taw ko waɗi ko a famata a famali si yottikema kontatake yottikema. ko waɗi jomumen o wi'i mi nelani nelaɗo ha hande si wona e ɗengal yimɓe makko ɓen fi yo faminɓe. faamugol ngol si tawi tun neɗɗo on famata ko wona wolede kon kontatake ko nela kon yottike makko. haray docteur ibrahima ibnu amir ar-ruhayli ɓe maaki kamo jallada arano sengo ɗerol 353 ɓe maaki ñaawore juulugol ɓaawo yimɓe bid'a ɓen hino jeeya e masalaji ɓurɗi sewde ɗin ɗi tawata hino luutondira ñaawoje ɗen ton embere luutondirgol alhaaliji bid'a yankojo juuleteɗo ɓaawo muɗum on nokku ka tawete ko heferɗinaɗo sabu bid'a muɗum on emo tawata wona heferɗinaɗo sabu bid'a mum bid'a on hewtinali mo keferan kaku e nokku ka tawata neɗɗo on wonɗo wadde bid'a on ko noddanowo bid'a makko on ma ɗum kanko ko bid'a yankojo mo noddanta ɗum e nokku ka tawata battinoray ñawore nden e masala on ndaarugol julde wonande juulede ɓaawo oɗo nden ko honɗum e julɗele ɗen ni ko wano juma ko wano iidi ko wano julɗele ɗen jowi wona wolede fi juulugol ɓaawo ɓeeɗo kako julɗele goɗe tawata neɗɗo on no wawiɗe juulude kañum tun haraw heɓali imam kako ɗeɗo julɗele ɗe tawata neɗɗo ma tun heɓa imamu e majje e hino lutondira kadi ha joni ñawore nden ndaarugol neɗɗo almaɗo wonɗo juulude ɓaawo neɗɗo oɗo imam bid'a yankojo ene oɗo wonaɗo almede so acci juulugol ɓaawo oɗo neɗɗo bid'a ene haray julde jama fuutaki mo few o heɓay nokkugo kaw juuloya ɗum kaso juulali ɓaawo oɗo haray ala kaw juuloya juma ala kaw juula iidi ala kaw juula jama haray ko yo juulu ɗum kanko tun e toɓɓere nden ha joni nde jangete dirasa sewɗo woni tawgol taw si yimɓe ɓen fof acci juulugol oɗo juma maɗum oɗo jama maɗum oɗo iidi ɓaawo oɗo neɗɗo bid'a saw bid'a makko on taw si oɗo accugol naɓata yimɓe ɓen ha ɓe ɓolɗina nde ɗo hunde shar'inande lollunde yaajunde ka diina tawgol hoɗo ngon alaka juulete juma sabu imamu on ɓe alaka ɓe juula jama sabu imamu on fof acciti juma iide jamanu juulude ka cuuɗi mu'um taw si ñawore nde naɓata yimɓe ɓen ha ɓolɗina nde ɗo hunde nde tawata hana ka ɓolɗinede si tawi ɗum ɗon feƴƴi ñawore nden aray kadi fi haqqinqingol nde ɗo toɓɓere ko selli kon e muɗum e darande ɓeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe wondema ɗiɗo piiji ɗi jantuɗen ɗo fof hiɗi jeeya e jangeteɗi faame
si neɗɗo on jaabo no selli juulugol ɓaawo biɗayankojo ma ɗum sella juulugol ɓaawo biɗayankojo. O janngay alhaali imamu on ko biɗa yaltinɗomo diina o jogii ka komo yaltinta. O jannga alhaali juulowo ɓaawo makko on, si o juulaali ɗo haray mo mari nokkugoo ka o juuloya ka ala. Jannge alhaali julde wonande juuleede nden ko julde nde tawata ma nde waɗane imam ka ko julde nde tawata gooto fof no waawi nde juulande hoore mum. ɓe maaki janngugol ɗeeɗo toɓɓe tati si waɗa fatwa e toɓɓere nden ino jeeya e ko wallitoto neɗɗon e hawritugol e sawab e oɗo masala e ko nandi e makko. wo koye dow oɗo annoora jalbuɗo iwruɗo e qur'ana e sunna e konnguɗi ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe woni arde fensitande en embere ɗiɗo alhaaliji ɗi landi ɗen hakkunde ɓeeɗo wonaɓe juulede ɓaawo muɗum haa heɓen almawqifa sahiha min assalafi heɓen darande kelɗunde immorde ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe ko honno ɓe jogi torno kamɓe nde ɗo toɓɓere konnguɗi ɗin hino iwri e maɓɓe sertuɗi faamuji ɗin ko heewi kon sertay sabu sertugol konnguɗi ɗin. ko waɗi e oɗo zaman mo wuuruɗen juulugol ɓaawo yimɓe biɗa ɓen ɓe wi mimma ammat bihil balwa ko hunde nde tawata huuɓiti yimɓe ɓen. ko waɗi nde tawno hususan e oɗo zaman e oɗo asr yimɓe biɗa ɓen ɗuuɗi, doole maɓɓe ɗen ɗuuɗi, ko juulirɗe maɓɓe ɗen ɓuri ɗuuɗude, ko pewjoje maɓɓe ɗen ɓuri ɗuuɗude, nokkeeli ɗuuɗuɗi ka yimɓe ɓen woni ton. haray hato jinninde julɓe ɓen fof humpito ñaawore gollondirgol ɗe ɓeeɗo immorde tettugol ɗeɗo dewe mawɗe ɓaawo ɓeeɗo yimɓe. docteur ibrahima ibne amir arruhayli ɓe maaki hiɗen arde gila ɗo fensitugol ɗum ɗo wano toɓɓe ɗe landorɗen non. tawugol toɓɓere aranere nden ko artoto ɗen janngude ko tawsi oɗo imam wi'aɗo juulatake ɓaawo muɗum sabu biɗa makko on ko biɗa a ñaawaɗo e muɗum yalti e diina ka ko biɗa mo tawata ñaawaka e muɗum o yalti e diina. docteur ibrahima ɓe maaki walladi alayhi sa'iru l a'imma ala anna ala dhalika alma'mum i'adatu tilka as-salah li'annahu i'tamma biman laysa min ahli as-salati falam tasih salatuhu. ɓe maaki toɓɓere aranere nden si tawi neɗɗo on wonɗo julnude yimɓe ɓen on e nokku on komo tawta ahlu sunna wal jama'a hino ñaawi fedde nde woni e muɗum nden ko yaltude e diina haray ko waɗɗi neɗɗo juuluɗo ɓaawo on ɗon imamu on ko yoɓitugol nden ɗon julde juulande ɗon ko waɗi hiɓe fotti wondema julde neɗɗo on si tawi julde makko nden kanko tigire hoore makko sellataka wona almami goɗɗo goo hiɓe fottile kefeero julde muɗum kañum sellanta hoore mum aslan. nden noon ko toɓɓere aranere wowa bi qat'i nnadari an hadihi almas'ala alfar'iyya fassalatu khalfa almubtadi alkafir bi bid'atihi gayru sahiha bi ittifaqi l a'imma. ɓe maaki hippugol gite e heddiɗi ɗin calɗi ɗin fof sen arti e bindere nden en taway ɓe maaki yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen fof hino fotti neɗɗo on sino jogii biɗa yaltinɗo ɗum e diina tawata tabiti o ñaawama yaltugol diina juulugol julde ɓaawo makko sellata si julde nden sellaali neɗɗo on so juuli no waɗɗimo yoɓitugol konko sella ɗon. ɓe maaki wala dhalika yuhmalu niyatuhum an salah khalfa ba'di man hakamu bi kufrihim min firaqi ahli al-bid'ah kal jahmiya wal qadariyya wal rafida wa fatawahum bi adami jawazi salati khalfahum wa tasrihu al-kathir minhum bi wujubi i'adati as-salati khalfahum kama dallat ala dhalika al-atharu al-marwiya anhum. ɓe maaki ko ɗon woni ko mahoto ɗen feññine wondema karamo koɓɓen sa nani hiɓe haɗa juulugol ɓaawo yimɓe biɗa haray ko ɓeeɗo woni ko ɓe faandoto tuma ɓe welliti hino jeeya e maɓɓe woni nde feddoyetende aljahmiya hakama ahlu sunna wal jamaa alayhim bil kufr
walqadariya walrafida e yaatu e nanduɓe maɓɓe. ɓe wi yimɓe wonɓe ɗeɗo feddeli ɓe tawata ahlu sunna wal jamaa ñaawi golle maɓɓe ɗen ko yaltinay ɗum diina, ñaawi fedde nden ko yaltunde diina. mo juuli ɓaawo ɓeeɗo ɓe wi waɗɗoto mo yoɓitugol julde nden. kono noon oɗo karmo ko jeeteɗo Salam bun Abi Mutayi'in rahimahullahu ɓe landama ga e juulugol ɓaawo aljahmiya ɓe maaki ɓen ko kuffar wala yusalla khalfahum, juulatake ɓaawo maɓɓe. wa jaa kadi ari fil mudawwana ka mudawwanatul kubra lil imami malikin ɓe landama ga e juulugol khalfal imami al qadari, neɗɗo mo tawata almamijon koye fedde qadariya jeeya. ɓe makani landiɗo on si tawi a felliti ko e maɓɓe o jeeyata juulu ɓaawo makko. oya landi o wi haysi ko juma, qala imamu malik ɓe maki walal jum'a haysi ko juma. ɗum ɗo ko konngol imamu malik. ɓe maki noon wa ara in kunta tattaqihi wa takhafuhu ala nafsika an tusalliya ma'ahu wa tu'idaha dhuhran. ɓe maki so tawi noon imam on hiɗa huli moɗa huli fitna makko e dow maɗa, miɗo yi amma yahugol juula ɓaawo makko arta kama juula fana on. ɗiɗo ko itlaqatu ani salaf, ko wellitande ettade yawtuɓe moƴƴuɓe e ngaru e yi'ugol taqyiduha. wa qala abu yusuf alqadi la usalli khalfa jahmiyin wala rafidiyin wala qadari. ɓe maki min mi juulata ɓaawo jahmiyankejo, mi juulata ɓaawo rafidiyankejo, mi juulata ɓaawo qadariyankojo. ko wana noon ari ka fi sunna li abdillah ibn ahmad wondema oɗo wiyeteɗo abdullah ibn idris o landike imam ahmad anil jahmiya, eneno juule ɓaawo maɓɓe ka juulatake. ɓe landitiɓe ɓenni a muslimuna haula'i, ɓe maki la, kamɓe ɓe jaɓa. wala karamata, ɓe maki la yusalla khalfahum, juulatake ɓaawo maɓɓe. ko wana noon kadi fillama e Waki ibn al-Jarrah imamul jarh wa ta'dil ɓe landama anil jahmiya juulugol ɓaawo maɓɓe ɓeɗo kadi ɓe maki la yusalla khalfahum, juulatake ɓaawo aljahmiya. kono noon hino fille ɓeɗo karmo ko ɓe yawtuɓe wiyeteɓe Yahya bun Mu'in, ɓen noon kadi ɓe landama fi juulugol ɓaawo aljahmiya. ɓe maki kamɓe ɓe juulay ɓaawo maɓɓe, kono ɓe yoɓitay julde nde ɓe juulata nden ɓaawo maɓɓe. ɗo faala ɗeɗo soggande ɗe wonnen soggude, ye wattu haqqille majje e moƴƴa, wata en famir dartu on salndu woturu inde mari calɗi sertuɗi. as-salaf ahlu sunna wal jamaa asli hukmihim, feddeji ɗi tawta ɗin ɓe ñaawi ko ɗi yaltude e diina. fatwa maɓɓe e majji ko itlaq adami jawazi salati khalfahum umuman. jon noon ha heddi si hewti juulugol alal bimana wara al muayyan, ɗon kadi haray hiɓe mari fatwa sertuɗo e ɗiɗi wonɗen soggude ɗo. ko ɗum ɗo wiyete ka ahlu sunna wal jamaa etagol senninirgol piiji wiyeteɗi tati, hiɗi waɗi taqabul, hiɗi fewtodiri, gotum fof hino mari didd. woni al mutlaq wal muqayyad wal mujmalu wal mubayyan wal am wal khas. ɓe maki ɓurɓe ɗuɗude majjoɓe ɓen ka fuɗɗotoɓe jangugol diina ko naɓataɓe majjere nde tawata welantaɓe fi yiltorgol ɓaawo, ko rondagol ɓe al mutlaqu ma tarkihimul muqayyad, ɗettagol ɓe ko wellita kon ɓe jogo, ɓe terto ɗaɓɓitude ko ɗum ɗon tongira kon. ma ɗum ɓe ɗetta ko wiyete al am, ɓe gollitira ko alda e ɗaɓɓitugol al khas, ko heerini ko ko huɓintinna ɗo kon. ma ɗum ɓe ara ɓe ɗetta ko wiyete ko mujmal, ɓe jogito ɓe gollitira ɓe ronka ɗaɓɓitude al mubayyin li hadha al mujmal. ɓe wi majjoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko ɗum ɗo wonta sabu majjere maɓɓe nden. ha cheikhul islam ibnu taymiyat al harrani rahimahullahu taala ɓe maki aslu man dalla sababu dalali man dalla min firaqi dalla, ɓe maki ko su'ul fahmi anillahi wa rasulihi. ɓe maki ko ni sabu buy majji e yimɓe feddeji yawtuɗi majjere maɓɓe nen ko mahi ko faamu bonɗo ɓe heɓanta
konguɗi Allah subhanahu wa taala ɗin e konguɗi nelaɗo ni sallllahu alayhi wa alihi wa sallam faamu bonɗo noon ɓura angal sendidirgol ɗiɗo piiji tati ka faamugol nassuji diina ɗin. en ari e yugol kadi waɗa taqyid ma ɗum kadi waɗa mubayyan ma kadi waɗa khas, ɗum ɗo wiyete al itlaqat. ko wano noon landama ɓeɗo wiyeteɓe abi thawr e anil qadariya ino juule ɓawo maɓɓe ka juulatake abi thawr ɓe maaki wal qadariya man qala inna allaha lam yakhluq afa'ila al ibad wa anna al ma'asi lam yuqaddirha ala al ibad wa lam yakhluqha fa ha'ula'i qadariyya la yusalla khalfahum wa la yu'adu maridahum wa la tushhadu janaizuhum wa yustatabuna min hadhihi al maqala fa in tabu wa illa duribat a'naquhum. ko ɗum ɗo ni ñawore abi thawru nden itlaqan e dow nde ɗo fedde ɓe wi ɓen wiyoɓe jommen bimana tagali ko golle jiyaɓe ɓen o hoddirali bakkatuji ɗin o hoddirali e jiyaɓe ɓen golleji maɓɓe ɗin wo ɓeɗo juulatake ɓawo maɓɓe si neɗɗo bimana goɗɗo e maɓɓe nawni o daratake si goɗɗo e maɓɓe feƴƴini tawata hanaka tawede fure makko ɓeɗo koyeɓe tuubina ko ardiɗo julɓe ɓen jogii ɗum si ɓe jaɓali ɗum o gollodira e maɓɓe ko diina kan wi'i kon. kono noon imam abu dawud ɓe fillike fi masailihi masail abi dawud ɓe landi imam ahmad an hukmi salati ljum'ati ayyama kana yusalli ljum'a aljahmiya qala ɓe make ana u'idu wa mata ma sallayta khalfa ahadin mimman yaqulu alqur'anu makhluqun fa'id. imam ahmad ɓe make min de mi juulo yay ɓawo maɓɓe julɗe ɗen e jumaji ɗin e waƙutuji ɗin kono somi juuli ɓawo maɓɓe mi yoɓita e julde nden tuma juuluɗa ɓawo goɗɗo e maɓɓe wo yoɓitu julde nden. en ari a yugol moɓinirgol ɗi konguɗi hara ko angal moɓindirgol ma yawugol wawude moɓindirde ɗiɗo konguɗi ma angal yawugol yi'ugol moɓindirde ɗiɗo woni ko naadi yimɓe ɗuɗuɓe jogagol itlaqatuji ɗin terto muqayyadatuji ɗin. wo ko wana noon tabitewo ɗo kadi wiyeteɗo e mu'adh ibn mu'adhin ɓe maaki kamɓe sallaytu khalfa rajulin min bani sa'din thumma balagani annahu qadari fa'adtu as-salata ba'da 40 sana aw 30 sana. womi juuli ɓawo neɗɗo goto jeyaɗo e leñol wiyetengol bani sa'din ɓawo ɗum yotto yiilan on ɗon hari ko neɗɗo jeyaɗo e qadariya mi yoɓiti julde nde mi juuluno ɓawo makko nden ɓawo duuɓi 40 feƴƴude ma ɗum ɓawo duuɓi 50 feƴƴude hada shakkun min arrawi ko sikkitande neɗɗo moɓe fillani on ko 50 ɓe wiwno ka ko 40. oɗo imamul barbahari ɓe maki ka fi kitabihi sharhi sunna ɓe maki wassalawatu lhamsu jaizatun khalfa man sallayta illa an yakuna jahmiyan fa innahu mu'attilun wa in sallayta khalfahu fa'id salatak. imamul barbahari ɓe maki ka sharhu sunna ɓe maki julɗele ɗen jowi hiɗe dagi juulugol ɓawo kala mo juuluɗa ɓawo mum sina hara ko jahmiyankejo on ɗon ko ɓolɗinɗo sifaji joomi meɗen ɗin si a juuli ɓawo makko tun yoɓitu julde nden. cheikh docteur ibrahima ibn amir ar-ruhayli ɓe maki ila gayri dhalika min al athari al marwiya an salafi fi hadha al ma'na wa hiya kathiratun jiddan ɓe maki wa innama iqtasartu ala ba'diha khashyata al itala. ɓe maki ɗiɗo hino jeeya e ko are salaf hino woodi ton heddiɗi ɗuuɗuɗi koɓe raɓɓindinori e ɗiɗo ko kulol wata juutu ha ɓurta en. ɓe maki ɗiɗo foppo gila fuɗɗi ɗen ha ka hewtuɗen ɗo hiɗi tindina hunde wotere. wa hiya dallatun fi majmu'iha ala ittifaqi salafi rahimahumullah ala adami jawazi salati khalfa man kafara bi bid'atihi min ahli al-bid'ah كالقدرية والجهمية والرافضة وهكذا الحكم في الصلاة خلف كل من حكم بكفره من أهل البدع من غير هؤلاء أن الصلاة خلفهم باطلة وغير صحيحة ومن صلى خلفهم أعاد الصلاة سواء كانت صلاة جمعة أو عيد أو غيرهما من الصلوات الخمس.
docteur Ibrahima ɓe maaki ɗiɗo konguɗi fof ko ɗi mooɓi ɗi fotti ko pottal ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe dow hunde wootere woni angal sellugol juulugol ɓaawo ɓeeɗo yimɓe biɗa ɓe tawata ñaawama e biɗa maɓɓe on yaltiniɓe nder diina kan wano qadariya jahmiya rafida wano ɓeeɗo on ko wano ni ñaawugol ñaawore juulugol kala mo tawata biɗa muɗum yaltini ɗum e diina e yimɓe biɗa aji haysi tawi wona e ɗiɗo feddeli o jeeya wo julde nden ɓaawo ɓeeɗo ko poɓunde ko bonde wona sellunde kala juuluɗo ɓaawo maɓɓe no waɗɗimo yoɓita julde nden no fotater ko juma o juuli ma ɗum wona juma o juuli o yoɓita e julde nde o juuli nden ɓaawo ɓeeɗo gila ka fuɗɗiɗen to haa ka hewtuɗen ɗo ɗum ɗo hino wiye itlaqatu salaf fi lhukmi halfa ahli lbida gila ka damal ngal fuɗɗi ko waɗi dirasatu hadihi lmasala min asabi lumur hara ko dirasa muqarana dirasa bi amana ino landi addugol ko ari kon fof on sayi ɗettugol ko tawata kon hino ɓuri sellude ɓeeɗo wonɓe wellitude ɗiɗo konguɗi ko waɗi hino jeeya ko sende ahlu sunna wal jamaa e yimɓe biɗa ɓen tawgol ahlu sunna wal jamaa inda bimana almuhawara aw almunaqasha yuriduna ma lahum wa ma alayhim amma ahlul bid'a la yuriduna illa ma lahum ahlu sunna wal jamaa no jeeya e hoolare gandal maɓɓe ɓe suuɗata ko tawata koye dow maɓɓe wonata ɓe addata ko tawata konko kamɓe tun wonani ɗiɗo konguɗi gila fuɗɗiɗen ka deftere nde fuɗɗi ɗon haa ka dari ɗen ɗo ko ɗi tindinta ko hunde wotere konguɗi ɗin no waalorino ko julde sellata ɓaawo biɗa yankojo ñaawaɗo biɗa mo yaltini ɗum e diina si neɗɗo on juuli ɓaawo makko yoɓita e julde nden ɓe addi wano yimɓe tato alqadariya wal jahmiya wal rafida ɗum ɗo hino laaɓi haa ɗo ko ɗum ɗo wiyete itlaqatu salaf fi hukmi salati halfa ahli lbida joni noon wa mimma yanbaghi docteur ibrahima ibnu amir arruhayli ɓe maaki lakin yanbaghi attanbihu huna ala ma taqaddama taqriruhu fi fasli takfir من الباب الأول من أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع من القدرية والجهمية والرافضة هو من باب التكفير المطلق ولا يستلزم تكفير كل أفراد هذه الفرق بل يتوقف في تكفير الشخص المعين منهم فلا يكفر حتى تثبت الحجة عليه بالكفر قلت ɓewoni wadde joni jam'u aqwal as-salaf fil mas'ala ɓe addi konguɗi goo waɗaɗi itlaqatuji ɗin ɓe maaki noon hiɗen hani findinde ɗo faamen e dow ko tawata kon ardinoke sendinirgol baynal itlaq wa ta'yin wondema ka damal takfiru ahlil bida ɓe yewtino ɓe maaki salaf hiɓe sendi hakkunde wellitugol konngol ngol e hakkunde toɗɗagol jon konngol ngol wono nde ɗo fedde alqadariya wal jahmiya wal rafida ɓeɗo hakama ahlu sunnati wal jamaa alayhim bil kufri wal khuruji anil milla ɗiɗo tati bal ɗiɗo hino jeeya usulu ahlil bid'a joni noon heddi ahlu sunna wal jamaa wellitugol ɓe takfira hadihi al firaq ɓe maaki la yastalzimu takfira kulla afradi hadihi alfiraq ɗum ɗon noon waɗɗintaka ahlu sunna wal jamaa kamɓe tigiri heeferɗingol goto fo jeeyaɗo e nden ɗon fedde ko ɗo woni ko ɓuri sewde kon ko ahlu sunna wal jamaa serti e firaquji heddiɗɗin fof ko waɗi kamɓe hiɓe jogi alfarqu bayna al itlaq wa ta'yin hiɓe jogii ko sendidiri hakkunde wellitugol konngol ngol e toɗɗagol konngol ngol hiɓe sendidiri kamɓe ahlu sunna wal jamaa bayna al qawli wal qa'il
hiɓe sendidiri bayna alfi'li walfa'il, hiɓe sendidiri bayna albid'ati walmubtadi, hiɓe sendidiri bayna alkufri walkafir, hiɓe sendidiri bayna alkufr, hiɓe sendidiri bayna alshirki walmushrik. ko ɗum sino jeeya e qa'ida mo ɓe fotti kamɓe ahlusunna waljamaa, wondema laysa kullu man waqa'a fi lkufri waqa'a alkufru alayhi, wa laysa kullu man waqa'a fi lshirki waqa'a shirku alayhi, wa laysa kullu man waqa'a fi lbid'ati waqa'atu lbid'atu alayhi. oɗo ko qa'ida mo ɓe fotti ba'da itlaqatihim, hiɓe fotti kadi e ndeɗo ñaawore. ɓe jaɓata wellitugol tun fotta e yanɗo e ɗum ɗon ɓe ñaawa mo kisan. ɓe maaki fi honɗum heɗoɗen ɗo illa o. en jangi ɓaawo seeɗa imam ahmad rahimahullah ɓe maaki jahmiya ko heeferaɓe. min simi juuli ɓaawo maɓɓe mi yoɓitay julde nden. tuma juuluɗa ɓaawo gooto e maɓɓe wo yoɓitu julde nden. en yi'o wiyeteɗo mu'adh bun mu'adh, o wi mi juuli ɓaawo kadari yankeejo, mi wuuri duuɓi 40 mi humpiti hari ko kadari yankeejo, mi yoɓiti nden ɗon julde. hada min babil itlaq. ko andirten anna hunaka farqun kabirun jiddan bayna al itlaq wa ta'yin. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي هو أفضل من حرر هذه المسألة وغيرها من مسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة. كبري موجود جدا مفتدين بيجي متودي موبندير دك أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية بماكي أولو مسألة بماكي. فلهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلف بعض الجهمية مع تكفيره لهم في الجملة، وقوله ببطلان الصلاة خلفهم لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال ما أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله. ɗo en yiyay ɗo si neɗɗo on alluwal mum ngal raɓɓiɗi seeɗa tu kanko faamay ɗum ɗo wonay tanaqud ma ɗum tadarub. tawa noon ɗum ɗo ko ɗum wiyete attafriqu bayna al itlaqi wa ta'yin. wosi en darti imam ahmad ɓe juuli ɓaawo aljahmiya wondude hiɓe heeferɗinni nde ɗo fedde fil jumla, bimana jumla tan ɓe maaki aljahmiya kuffar. hiɓe ñaawi kadi jumla tan julde ɓaawo maɓɓe sellata, kono noon ɓe jaɓaali heeferɗinde imamuɓe maɓɓe wonɓe juulude ɓen. ko ɗum ɗo wiyete attafriqu bayna al itlaqi wa ta'yin. wona cheikhul islam ibnu taymiyata eggire imam ahmad wondema ɓe heeferɗinni aljahmiya jumla tan, kono ɓe heeferɗinali aljahmiya ayan aljahmiya. woni ayan fotta e neɗɗon wiyan ko honto jeeɗa o inna koye jahmiya, wiya an ko a kefero. ɓe meeɗali wadde ɗum ɗon illa bada qiyami lhujja wa bayani lmahajja wa kashfi shubha. ko wano noon wona kala wiwɗo koye jahmiya jeeya imam ahmad heeferɗinta, wona kala hawronirɗo e maɓɓe e yoga e bida'aji imam ahmad heeferɗini. bal imam ahmad juuli ɓaawo aljahmiya ɓen ɓe tawata ɓe noddi faade ngol ɗo konngol, ɓe jarribike yimɓe ɓen e ngol ɗon konngol, ɓe letti yimɓe ɓen fiyo ɓe tawtuɓe e ngol ɗon konngol, ɓe lettiriɓe lette sattuɗe wondude ɗum ɗo fof imam ahmad heeferɗinali ɓen ɗon toɗɗaɓe dariɓe, kono ɓe heeferɗinni fedde nden fof kañum ka finde muɗum. ɓe maaki fa hada nas ngal ɗo ƴi'al iwrugal e imam ahmad hino waawi en sendinirande wondema wellitugol ngol e toɗɗagol ngol hino serti. joni noon buyɓe faama usul ahli sunna wal jamaa indal itlaq wa ta'yin ɓe rondoto ɗum ɗo imma ɗiɗo majja ɗo. woɓɓe ara wiya fiw
jahmiya ko heferaɓe mutlaqan jumlatan wa tafsilan ala ko e maɓɓe mo julde sellata ɓaawo mum sabu ƴi'e yawtuɗe iwruɗe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen woɓɓe ara dallinoro kadi fi nafsil mas'ala tawgol imam ahmad juuli yoga e jahmiya ɓe wiya ko imam ahmad juulani ɓaawo jahmiya ko tawgol jahmiya wona heferaɓe ka maɓɓe andi ɗon no metti moɓondirande mo faltaki imma ɓe makiɓen koɓe heferaɓe juulatake ɓaawo maɓɓe neɗɗo mo faamu mum lugga no waawi jogitaade ɗon heeferɗinira yimɓe fedde nden tigiri ka mahagol e heeferɗingol fedde nden fuu woɓɓe kadi ara mahoo ka golle imam ahmad ɗen ɗa ka sendidirgol ɓe wellitugol e toɗɗagol ɓe juuli ɓaawo almamiɓe maɓɓe ɓen wondude wiwgol ɓe fedde nden ko nde heeferaare ɓe naara golle imam ahmad ɗen ɓe maaka imam ahmad heeferɗinaali jahmiya ko julɓe ka imamu ahmad hara angal waawugol mooɓinirde konnguɗi ɗin hara ko ɗum ɗon wonata muskila ñano on ko ɗum si tawi feeñanayi en e ɗeɗo ardinanɗe wano docteur ibrahima ibnu amir ɓe makiri fa dahara bi hada al ard li aqwali salafi fi mas'alati hukmi salati khalfa al mubtadi al kafir اتفاق السلف قاطبة على عدم صحة الصلاة خلف من حكمنا بكفرهم من أهل البدع وأن على من صلى خلفهم إعادة تلك الصلاة لبطلانها غير أنها هنا مسألة لا بد من الإشارة إليها وهي دكتور إبراهيم بماكي feeñani en e nde ardinande nde weeɓituɗen ɗo wonande konguɗi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wondema neɗɗo so woni biɗayankojo ñaawaɗo yaltugol mo e diina ɓe fotti julde sellata ɓaawo makko julde kadi si juulama ɓaawo makko ko yoɓetende julde nden kadi haray ko nde poɓunde ɓe maaki si wona tun en arte kadi ha joni kamoɓindirgol konguɗi ɗin hino ɗo masala mo landitete ɗen kadi joni si tawi ɓe ñawama ko ɓe heferaɓe ñawama julde sellata ɓaawo maɓɓe ñawama mo juuli ɓaawo maɓɓe ko yoɓitu julde nden almasalatu llati tatrahu nafsaha huna masala wonɗo bugade hoore mum on lando jaabede hal yunha an ada'i salawati khalfahum aw yu'maru bi ada'iha thumma i'adatiha ɗo kadi ko konngol gongol joni haray en landitoto kadi nde tawno ñawama ko ɓe heferaɓe ñawama julde ɓaawo maɓɓe sella ñawama mo juuli ɓaawo maɓɓe ko yoɓitu julde nden joni haray ɗo masala bugotoɗo hoore mum on ko wi'owo ene joni en haɗay awa juulugol ɓaawo ɓe ka en yamiray yo juule ɓaawo maɓɓe yoɓe masala tun tatrahu nafsaha ɓayri ɗo yimɓe ɓe watake accirede ni tun hande kadi yo men waɗu kawata men waɗu waɗe kala ko faala ɗon wona diina oɗo masala bugoto hoore mum o habbo jaabede ɓe maaki si en darti konguɗi yawtuɓe ɓen feeñanayi en kana ba'dul a'imma yara ada'a aljum'ata khalfahum khassatan thumma i'adatuha kama huwa zahiru min ba'd al-athar al-mutaqaddima anhum kal athar al-marwi an yahya ibn ma'in أنه كان يؤدي صلاة الجمعة خلف الجهمية ثم يعيدها وكذلك الإمام أحمد صرح بأنه يعيدها وأمر بإعادتها خلفهم مما يدل على أنه كان يشهدها معهم وقال الإمام البربهاري وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وعد صلاتك وإنما قال السلف بشهودها معهم لأموم أمر الله بإجابة ندائها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع دومي دويدي ينغوكو حق إلا دنجلا روح لعل هنا لب المسألة بمعنى ngandi ndin masala on ngandi makko ndin ko ɗo woni ɓe landitiɓe maake
si tawi ɗiɗa tati tabiti e maɓɓe hukima ɓe kufrihim, tawa ñawama ko ɓe heferaɓe, ñawama poɓugol julde ɓaawo maɓɓe, ñawama yoɓitugol julde juulande ɓaawo maɓɓe. joni ɗo haray ko yo haɗe juulugol ɓaawo maɓɓe, kako yimɓe ɓen acce juuloya ɓaawo maɓɓe arta yoɓita julde nden. ko ngal ɗo landal woni ɓe maaki si en yiltitike ɓaawo seeɗa e konnguɗi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen, en tawayi ko ɓuri ɗuuɗude ko ɓe andira ko yamirgol juulugol ɓaawo maɓɓe, yer ñaawɓe ko ɓe heeferaɓe ɓen wi'a e julde nden kadi yoɓite. narten wono oɗo asar ɗettaɗo e imam yahya bun ma'in ɓe maaki kamɓe hari ɓe juulayno juma on halfal jahmiya summa yu'iduha, si ɓe arti ka suudu maɓɓe ɓe juulita fanande ñande on ɗon juma. ko wano noon si en yi'iti kadi e konngol imamu ahmad ngol hino laaɓi wondema kamɓe si ɓe juuli ɓaawo maɓɓe ɓe yoɓitay julde nden. ɓe yamiri kadi landinoɗo ɓe on sa juuli ɓaawo maɓɓe yoɓitu julde nden. ko wano noon kadi tindinirta en tawgol ɓe maaki min mi juulay, si mi juuli mi yoɓitay, ɓe maaki ɗum ɗon hollay en imamu ahmad jooɗatano ko ronka juulude ɓaawo maɓɓe fii angal sellugol julde ɓaawo maɓɓe. ko ano noon imamul barbahari ɓe maaki ko sharhu sunna, si tawi imamu on ka juulata ɗon juma ko jahmiyankeejo yahu juula ɓaawo makko, artaka ma juulita julde nden yoɓande juula fana. ɓe wi ɗiɗo konnguɗi si en dartiɗe salaf ko piihoy ɗiɗo ɓe woni wadde, hiɓe dogude goɗɗum hiɓe ɗaɓɓude goɗɗum. hada jam'un daqiqun fi ghaya qalla an tajidahu illa inda ahli sunna wal jamaa. ɓe wi'i ko ɓe heɓi ko piiji ɗiɗi tumbodiri, oɗo o woni mo julde sellata ɓaawo mu'um, ko kanko woni imamu on ka juulete ɗon. joomi men wi'i ida nuudiya lissolati min yawmil jumaa o wi fas'aw ila dhikrillah. wo piiji ɗiɗi no ɗon, oɗo mo julde sella ɓaawo mum a hana juulude ɓaawo makko, ala ka noote si wona ɗon noddama, joomi wi ka nodda wo nooto. ɓe maaki fi ya mooɓinirɗi fof, si noddama ko ya yahu juula ɓaawo makko nootoɗa noddanu ndun, arta yoɓita julde nden ɓayri julde nden sellata ɓaawo makko. wo si a juuli ɓaawo makko a yondinori julde nden, haray a mahi julde ɓaawo mo julde mum sella. si a jooɗike a wi'i a juuloyta ton ɓayri wona mo julde mum selli, haray a salike notade yamirore joomi ma nden noto si noddama. nasta en faami ɗo no sewi moƴƴa noon ɓe maaki a mooɓindira ɗiɗi ɗiɗino. ko ɗum si ko mooɓindirgol ɓe aaya on ida nuudiya lissalati, tarifuna nuudiya huna ko mabniyun lil majhul, allahu lam yusarrih man da'a. si tawi tun noddama ka juulirde, are juulon juma on noote nodduɗo on. ɗo fensitaka ko hombo noddi. wonɗo ton on non julde makko sellata, sa yahaali juuluɗa fi makko a notake ko joom ma wi ya noto kon, te anani noddama. si a yehi a juuli a yondinori a mahi julde ma ɓaawo mo annduɗa julde mum sella, ɓe wi haray a mooɓindira ɗo ɗiɗi ɗino. awa jooɗagol ma noddine e hoɗo juma ma ɗum jama ronka yahude juuloye few, juula an tun ka suudu maɗa, ɗum no landi ɗaɓɓita ko hombo yiruɗa ɗum e yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen. ko wi'oɓe julde nden no selli few ɓen ɓe tawata ɓe jama heferɗingol ahlal ahwa yaw juula julde nden no selli. e wiɓe ɓen ko ɓe heferaɓe kono alaka juule si wona ɗon, ɓenna yahu juula ɗon. ɓernde ma deƴale julde nden sa arti yoɓitunde kadi notoɗa ko nelaɗa ya wiyaɗa ya noto kon, arta yoɓita ko tañƴiniɗa sellali kon. amma yahugol jooɗo fil qarya wona ka hoɗo ka wonɗa wo, tawa juulirde ko wotere wonɗon ma haysina wotere, ko kamɓe on tun julnata e juulirɗe ɗen ton, wi'a finde maɓɓe nden sella, a juulata ton juma, a juulata ton jama, a juulata ton iidi, fii finde maɓɓe nden sella. docteur ibrahima ibnu amir ar-ruhayli ɓe maaki waɗowo ɗum ɗo wohimo haani ɗaɓɓitude man salafuhu fi hada. salaf ko ɗiɗi yiira, ko yahu juula julde nden no selli,
ma ɗum yahu juula arta yoɓa kono ta jooɗoron ka juuloyde a nani noddama andi ɗo no sewi moƴƴano te kadi salafa hadihi l umma ko hontoɓe mahi e ɗiɗo piiji sertugol ɓe ɗeɗo ñawoje ngara yugol yeeso seeɗa ko sertugol ɓe faamugol ñawugol ahlal biɗawal ahwa ko ɗon woni mahade ko waɗi wona yimɓe biɗaɓe wonde wolde fi munde ko ahlu sunna wal jamaa salafu salih wiɗen ɓe wi'i ɓeɗo hino serti e faamugol ɓe ñawugol ahlal ahwa wa ahlal biɗa faade konguɗi tati konngol goto fof hino iwri e yoga e maɓɓe woni ahlul ahwa no woode maɓɓe taƴuɓe pat wi ko ɓe heferaɓe kaffaruhum bi lawasimi aqwalihim ɓe wi konguɗi maɓɓe ɗin koɗi firti kon hino holli ko yaltuɓe diina woɓɓe maɓɓe darti e maɓɓe kamɓe ahlu sunna wal jamaa ɓe wi menen min yi'a ɓen ɗon ko ɓe heferaɓe ɓe landa dalil onon ko ɗum haɗi heferɗin non ɓe inni menen komin taski men jangiti konguɗi maɓɓe ɗin kon innal qawma qalu qawlan yuaddi ila al kufr walakinna al qawma lam yusarrihu bil kufr e ko min yii kon ɓe wowli konguɗi firtayɗi keferankaku kono min yiirali ɓe konngol laaɓugol hara kongol keferankaku kangol tigiri qalu qawlan yuaddi ila al kufr walakin lam yusarrihu bil kufr man lam yusarrih bi shay'i la yuhkamu bihi mo laɓɓinaali huunde nden o jogitortaake nden mbal ɓurɓe ɗuuɗude maɓɓe lawasimu aqwalihim si weeɓitanama ɓe heeferɗinnayi wowluɗo ɗum o woode ahlul firak addanteɓe konguɗi maɓɓe ɗin ko firti kon si laaɓaniɓe tun ɓe enna wolɗo ɗum ɗo e joomi wo ko keefeero hana noon ko ɓe wii kon ko ɗum firti kono ɓe andayi no firti ɗum e se noon haray konko ɓe anda ɗon ko ɗum ɗon ɓe ñaawitirte ɓe andinaka fi nafsi lwakt ko ɗum ɗo woni toɓɓere landeten nden woɓɓe maɓɓe ari e ahlu sunna wal jamaa salafa hadihi l umma ɓe darti ɓe woni tammo hakkunde ɓeeɗo ɗiɗo e gandi woɓɓe wi ko kuffar woɓɓe ari wi laysuɓe kuffar woɓɓe ari dari wi nahnu qawmun natawaqqafu fihi minen min innata ko heferaɓe min innata wona heferaɓe meɗen darti fi maɓɓe ala komin wowla ko waɗi ɓe inni li anna al hukma ala al muslim bil kufr ko sabun fi gaya ɓe maki li anna al qa'idata taqul al khata'u fi tarki alfi kafirin fi l islam aysaru fi l khata min qatli imri'in muslimin wahidin ɓe maki faljugol naada wuluure heferaɓe ka nder islam e faljere ɓuri hoyude bakkatu e di faljugol yaltina julɗo goto ka nder islam hibba ƴiƴam makko la ɓe maki nahnu qawmun natawaqqafu fi ahli l ahwa la nahkumu bi kufrihim wa adami kufrihim ɗiɗo konguɗi ala ko jonnata en siwana wondema jaka yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen fotta e ñawugol yimɓe laawi ɓen node maɓɓe heferɗinɓe no gasa hara buyi emen ko ɓen ɗon tawti jogiti faamen kadi no woodi ɓe heferɗinna winaɓe heferaɓe no woodi kadi wiɓe menen men wowlata fi maɓɓe ɓeɗo fof ko jeeyaɓe yimɓe sunna si ɓeɗo wurunoɓe feccori ni hiɓe wuuridi ɓe haɓali ɓe taƴodirali ɓe pottodirali ɓe ɗurodirali si enen en ari ɓawga e lurri e jaɓugol ɗin ɗon konguɗi woɓɓe men jaɓi annahum kuffar woɓɓe men jaɓi nahnu natawaqqaf woɓɓe men jaɓi annahum laysuɓe kuffar si enen ga en haɓi fi ɗum ɗon attiɓe lurrude ɓen haɓali esse haray ko lurral ngal woni ko waddi en na su'al cheikhul albani rahimahullah qala qawlan nafisan ɓe maaki khilafuna sababuhu laysa khilafu salaf lurral wongal hakkunde men ngal enen wona ko lurrinno salafu ko lurrini en enen ko waɗi salaf ɓe lurrayno e masalaji jani wondude ɗum weldigal heddo hakkunde maɓɓe haray ɓe lurri kono enen en lurray e piihoy cewkoy koye bonna hakkunde men few cheikhul albani ɓe maaki
ko woni bonnude hakkunde meɗen wona lurral wongal hakkunde meɗen ngal ko geɓal pittali men ɗin ardin ɗen e lurral ngal. sina ɗum e yi ɗe gandi hande buyi eme en ala jaɓude townude mahin juulen ɓaawo ɓeeɗo min mi juulata, ɓeeɗo ko heeferaɓe o woy ɓeeɗo ko julɓe o woy ɓeeɗo min mi anda fi maɓɓe. en townata yo tato tumbonir sertuɓe faamu e ɗum ɗo ka ɓerɗe ga ɓe gollodira ɓe yaada e heddi ɗin. en wawata ɗum, kaɗen wawde ɗum? en ala wawde. si oɗo wi tun koɓe heeferaɓe ko tawtuɗo moye ɗum wo ɓe yaada, ka mo tawtamo e ɗum ɗon wo ɓe waynodiri. si oɗo wi koɓe julɓe lundiɗo ɗum ɗon wo hara ɓe du'oniri. mo dartike kam wi'i anda fi maɓɓe ɓe yaltinaymo kanko tigiri ka dina kisan, par ce que ko qa'ida man lam yukaffiril mushrikina on aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum hibboto e dow makko on say anta lam tukaffir. a fiɓali ɓe ko heferaɓe, mo sikkitike noon ɓe ko heferaɓe o yalta e dino. anndi si tawi cheikhul albani ko maki ko masalaji ɗin si tawi ko beleɗe ardiɗi weldigal heɓata ko wona fi pottal. salafu lurri e piiji mawnuɗi ɗi tawata hiɗi janɗi ma baqa'il ulfa tawgol wowodiral heddoto wa ta'atuf wa rahma bimana yiɗidirgol e yurmodirgol heddo wondude ɗum hara ɓe lurri e piiji jani. haray ko faala ɗen faamude mo hooti ka ashifa lil qadi hiɓe waɗi toon damal tahqiqul qawli fi ikfaril mutaawilin, konngol goonga wongol ka heferɗingol ɓe yimɓe bida'aɓe yimɓe laawi yaltuɓe e laawol sunna ka wi'ugol ko ɓe heferaɓe. konngol goonga wongol ɗon hiɓe addi ɗum ko yata ɗeri tati. ɓenni yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen no fecci e ɗum pecce tati. no woodi e maɓɓe kamɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wi'uɓe jahamiya e qadariya e ɓeeɗa ko heferaɓe. noodi dari ɓe ɗa wi menen ɓen wonaɓe heferaɓe kamen ko adi men yaali ko heferɗi. noodi wiɓe menen min wiyata ɓen ko heferaɓe min wiyata ɓen wona heferaɓe. koɓe feññini kon ko ɗum men jogitortoɓe ko heddi kon ɓe tawe e joomi maɓɓe. ara ko mina salaf yawtuɓe moƴƴuɓe bal e wuurudaɓɓen hande cheikh muqbil no jeeya e maɓɓe ɓe jaɓa heferɗingol ɓe ɗo few. ɓe maaki tawgol yawtuɓe moƴƴuɓe woodi wiɓe ɓe koɓe heferaɓe kamɓe ɓe yondinorta ɗum ñaawugol ɓeeɗo koɓe heferaɓe ko waɗi heferɗingol neɗɗo ñentingol ala e mum ko an tigiri yiyata ko kefeero. tawi kadi heferɗingol ko mahdu haqqillahi taala, kaari ko kefeere ko jomumen wiyata ɗum, konngol kaariwol ko kefeeran kako ko jomumen wowlata ɗum. si jomumen e nelaɗo wowlal ɗum ɗon tinnare tun ñaawata ɗum. ɗiɗo konnguɗi sen jangiɗe en taway ɓeɗo karmokoɓe hiɓe faala mooɓidirde piiji ɗiɗi. nootagol noddandu no jomumen wi si noddama noote ndu e faamugol ɓe ɓeɗo konnguɗi maɓɓe ɗin naɓiɓe keferan ka ko julde maɓɓe sellata kono fii ko kamɓe woni julnude ɓe ronkata nootade. en andi kan awa jooɗagol ngol wiya juulata ɓaawo neɗɗo biɗa a few jooɗo ka hoggo ɗon ronka juulude ɗon juma ronka juulude ɗon jama ronka juulude ɗon iidi salligo juula ka suudu mum kañum tun gorko julɗo ɗum ɗon hino landi waɗowo ɗum ɗo on o ɗaɓɓita e yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen ko hombo attimoye ɗum. ɗum hato jinni andugol ɗo noon gila fokkituɗen haa ka dari ɗen ɗo ko fii biɗa a yankoɓe ɓe tawata ɓen ahlu sunna wal jama'a ñaawi wondema ko ɓe biɗa a yankoɓe yaltuɓe diina. wona wolede ɗo woɓɓe wi juulete woɓɓe wi juulatake woɓɓe wi sa juuli a yoɓitay ɗum ɗon ko ɓen ɗon imana damal heferɗingol ɓe ngon. woɓɓe wi koɓe heferaɓe woɓɓe wi wonaɓe heferaɓe woɓɓe wi meɗen darti ko ɗon wona mahede juulugol ngol ɓaawo maɓɓe kaka ñaawugol ɓe. wa amma in kana almubtadi la yakfuru bi bid'atihi fa fi hukmi as-salati khalfahu tafsil بحسب حاله وأحوال المأمومين وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون معلنا لبدعته داعية إليها أو لا يكون. لا تقبل سفئي هكذا تقبل بدعا ينكوج متوتا أهل السنة والجماعة فتي ونا وكافر كو بدعا ينكوج يلتدو سنة
wona o biɗa yankojo yaltuɗo e diina on andi ɗiɗi no serti neɗɗo no yalta e sunna o piito e diina ara o yaltali ka diina kañum kono mo yalti ka diina ara o yaltori sunna amma noon oɗo biɗa yankojo mo tawata biɗa mo yaltinal ɗum diina juulugol ɓaawo makko kadi wi'atake no dagi few wi'atake no haɗa few da'iman fihi tafsil fa hadihi l umma ummatun wasatun kala ko ɓe waɗata ɓe ɗettoytaka feƴƴite ɓe ɗettataka siwa ɓe aray haka hakkunde ɓe wona ɗon arowo tawa ɓe ɗon ƴawrowo tawa ɓe ɗon tipportoɗo tawta ɓe ɗon ko ɗum si jommen wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan onon da'iman kon yimɓe hakkidiɓe ɓe maki si tawi neɗɗo imamu wonɗo julnude o biɗa a yankojo o ko noddowo e biɗa a muɗum o ko tiiɗuɗo e muɗum wonɗo noddande hara walam yakun iqamatul juma'i wal jama'ati illa khalfahu hara kadi ka o woni ɗon kanko biɗa yankojo noddanowo biɗa on ka o woni ɗon ko kanko woni imamu on ɗon ala nokkugo ka juma juule ala nokkugo ka jama juule ala nokkugo ka iidi juule si wona ɓaawo on ɗon biɗa yankojo noddanowo biɗa a muɗum on ɓe maaki cheikh ibrahima ibnu amir arruhayli ɓe maaki ida lam yakun fi lbalda aw lqarya imamun laha gayruhu fa fi hadihi lhala tuadda tilka lsalawatu khalfahu lianna tarka lsalata khalfahu huna imma an yuaddiya ila ta'tili ba'di hadihi lsalawati bilkulliya kaljum'ati wal'idain aw tafwitu lafdali bitarki lsalawati lkhamsa fi jama'atin inda man yaqulu biwujubi ljama'a wa inda man yaqulu biwujubiha yu'addu tarkaha tarkan lilwajib فتؤدى هذه الصلوات خلف المبتدئ المعلن لبدعته عند عامة السلف والخلف ولا يترك شهود هذه الصلوات لكون الإمام مبتدعا ومن تركها لذلك فهو مبتدع عند أكثر أهل العلم من أهل السنة بماكي سيهوتي دو سيتوي نتلو بدعا ينكوجو إمام on e hoɗogo ko noddanowo biɗa muɗum o en feƴƴino wona heferɗinaɗo ko jogiiɗo biɗa a bonɗo wonɗo noddande on biɗa a bonɗo biɗa o yaltinalimo e diina hara saare nden ma ɗum leydi ndin ala juulirde ka juule juma ma ɗum jama ma ɗum iidi siwanna ɗon ɓe maki haray e oɗo alhaali koyo ɗeɗo julɗele tati are juule ɓaawo oɗo ko waɗi si ɗum ɗon waɗaka ko piiji ɗiɗi heɓoto ko imma juma on ɓolɗine juulirde nden acca heɓude juuloɓe juma wonugol noon e hoɗo ngo ala juulirde ka juma juule no ɓen ɗon ñaawire ko julɓe won ɗon hareno satti sina ɗum iidi hewta ronke juulede iidi few yo ñaawe kadi ɓe juulata iidi e leydi ndin fof ko julɓe no metti fi aa si wona ɗum buy juuloya yogaɓe salo juuloyde ɓen ɗon kañum baraji fawaɗi ɗon ɗin ɗi fuutoɓe ɓe konte hande kadi tertiɓe ko waɗɗi ko waɗi salatul jama'a alal qawli rajih wajibun koko waɗɗi si neɗɗon noon tertike ko waɗɗi hara wana ko o haɗira o tertori ko waɗɗi kon ese hara ko baraji o heɓata ɗon na baraji o heɓata ɗon ko ɗum si ɓe maki ɗo haray neɗɗon wata ɓe accu juulugol ɗon ha ɓe ɓolɗina nde ɗo hunde andane ka diina ma ɗum woɓɓe maɓɓe sortoron ka waɗoyde ha tumbodirgol ɓe ɗum ɗon heɓa baraji heɓotoɗi ton ɗin fuutoɓe ɓe make oɗo alhaali yimɓe ɓe yahay juuloya ɓe ronkata juuloyde ton sabu biɗa imamu on sabu noddugol mo e biɗa on anda ammati salafi wal khalafi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen e fewdiɓɓen fof ko ngol ɗo konngol wowli ɓe maki accatake juulugol ɓaawo oɗo imam no fewdori ni e oɗo nokku accata juulugol ɓaawo oɗo siwana biɗa a yankojo kontaɗo ko biɗa a yankojo ka dendangal yimɓe gandal jeyaɓe sunna ɓen andi jaka hiɗa terto juuloyde ɓaawo biɗa a yankojo sabu biɗa a makko on hara an kadi a woni no biɗa a yankojo goɗɗo goo kana ɗum wonɗo
ko ɗum wonɗo ko ɗum haade juuloya toon ko biɗayanko joni imam o jooɗagol maron ka juuloyde toon juulaɗo ala nokkugo ka juule waɗo ɗum wo kadi ko biɗayankojo an kadi ko a goɗɗo goo haray ɗo joni no gasa ko biɗamon ngon ɓurdata kono biɗayagal ngal goto mo fof no jogui goto fof embere mum o ko ɗum si tawi howtugol buy ka muɗum wiya juulirde sunna ala ko juulirde biɗa woni ga ko kamɓe julnata juma kamɓe julnata jama kamɓe julnata iidi ala ga ka juule jooɗo ka hoɗo mum ɗon lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi hitande hara koye salligo juula ka suudu mum fana juula ɗon alansara juula ɗon waktuji ɗi juulata juma juulata iidi karmo koɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wi'i ɓe anda hino waɗa ɗum hara no woodi ka juule haysi imamon ko biɗayankojo si wona biɗayankojo sifa makko kanko kadi andi ɗo haray a dogi fitina yani e fitina goɗɗo go sabu ko dogirɗa juulugol ɓaawo biɗayankojo on ko sabu bone biɗa makko on angal juuloygol ma ngol toon liɓima e biɗa goɗɗo go kadi ɓayri wiyaka si goɗɗo juuloy ɓaawo toon ko biɗayankojo kono noon wiyama si a jooɗi ka ronki juuloyde toon no woodi ka juule sabu illa imamu on ko a woni biɗayankojo goɗɗo goo ɗe gandile boy hino faami nguɗo faamu jooɗoto yo saare ma jooɗo e hoggo hara hoggo ngon no mari juulirde juma noddinte hiɓe mari imam tawgol imam on wona o sunnayankejo tawgol imam on ko biɗayankojo jonnirowo biɗa noddanowo biɗa haɗatama juulugol ɓaawo makko waɓutuji ɗin jowi e juma e iidi si tawi ala ka juule si wona ɗon ka ahlu sunna wal jamaa amma noon si a salike ɗum haray ko allandoto hoorema koye homɓe jeeyaɗa ha waɗɗa ɗum sa wi koye ahlu sunna wal jamaa ɓeynna menen kamen ga waɗɗo ɗum wo naati e biɗa kanko tigiri gila ɗon kon nu watta ko yayaw juula nde ɗo ko toɓɓere nde tawata ɗen hani famude nde moƴƴa ko adi nde no wirnani en piiji ɗuɗuɗi nde kadi no kali en e piiji ɗuɗuɗi ko waɗi inna min al mustahil nde yahata tawa yimɓe e nokku a juulata ɓaawo maɓɓe bal aslan ɓe yiyata hiɗa juula wi'a nodda ɓe e diina kan hoore mum ko juulugol ɓe jaɓane ɗum ka laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal